Paniram terang ahem mun ke pasok habit ingnar copide. Karbi Lokimon aron ke kroy ara datum guru jingduk arani katalon. Sub Inspector Yubiang Hoi kapapling ponjia long inglong asto akhei kalide datum si SDA Chawarsai katuan. Kaching hon kat news ke laura dona phantame kardom nang pajerik lo. Tangtinon Karbi Prime tama birta ang ton pen arjuik thap. Nomati constituency ke parlo parokwa den terona ronga mekar Paniram terang ahem patoi por phai sirke papor habit ingnar ahur ludam choksi terang hema sok purwa longkedo mun kep so se sok habit ingnar ahur chopikang de. Laan takali biri bithong karche ponason doan phangnu pitikang etpusi ke phowek ahematum pen pachinipon. Tobe. Ha. Okay. Labdan ke narot labangso asar nung labangso labangsar pong tibung kana masini ni non yo labangso sa titar ja labangso ano jo ama ni ta pon kanang ti dia bang o kenele he un eda le jo atema ku nang ti pang nu phap ti akon dak nam non ni tum labangso long si akon nang ti pang nu suhap la polo yo ama si milita hang nang kok lo jo ka doi phan che hang se an si ta do ka we la pum me theng kom ajat ni kene che man si an si nak nang kera du tum do an si ahor mu ke pu che dam joy lo jo John kan. John Proxy Konservasi. John Proxy Te pining chot lang ma ning kan mang dalos. ani kan bang ta bang da Ning kan mang ta pasiksa. kan bang ke bang ber sita la son hem ke phang no ajat ya ve sita pu biri bi thu pene pong arong chokang po pen nari ko arong sita pu chokang po Te tobe bang ken te nang li hem ke kopilo phalang. nini hema bang ke la no nang ni tum la lang no la ke ni hem ke ke phang no ke la ar kong phang no jam la du ra sok chokang de lo Sokwan doji nang li dor lo. rop ra 10 mun mu ke doji la Chokang lab lo. chokang la Te la forest atom pine nang li phan lang aning kan kedam tang ning kan sta me bang ver lo. ba we pore sa du bang ke la Sta bang ve pelang ma. Birtana en epela. nang ni bang we Te pilo puji nang li hen pe. nini hin pen ke dhorong ni Kirap chahang mana liya prang forest tumha kirap chahang lo ma. chuhang he Hedi. na nili hin pen ti pu ji ke popilo jong si nili phanda pu ni ma tha poson te jo ni ka an khu ti pen ke klem bang ta bi ni ni ra pote ma jo la si forasa sor hita pu nang ra ba son te la pu le he jo Ante la dakarong det de ma kapre karong ta la bang so ingnar dam la. akapret mane to we ni liki chini da ma te bulong te aphang ke la ba ko na so sok kang de apila ni tum gu te artu ngajar lo angka aku halam ba marong jane bobol bodu ko la bangsa ayam ta dam si puru phang no da pu si adlo Ningkane silong batai kwan la sonang tek se tek long lo bang. batai ke thom ke bang dek lo da ke Batai thom ke na hum. Pinenge no la bortoman anchola cheng silu dik ba ke sino Hola munit pin ini han ke. muni to phange no na ko ke thang ta bin chong chelang yo sita la po an kan bang ta la po dang po la biria ja pham biri nang te po angke la ke so son hita la nari ko rong thanom puno mita na nari ko rong ka bidat ke la no and horong ni e po angke dhorok rai tiklo mom jon thli jon pho ban ning kan pleng lo plong nang lut po angke la nok so po nari ko so po phong ning so po la po yo sita la hema bang ke la no nan so la tube ke Lapen labang so habit ingnar ke bang lake pinangan haning kan pentame chimet me. Bon sitame isi ning dukalama bangke ingnam rai kom sai kyatum abirta pining chatkali. Kidam tanganing kan penta birta pale sitame amithanga sai chiklem klipusi kisung ke phobe katum ning jepon. Pirthia thak chit he kedo ba pi theng prang ame kewang kaching jok ning arong pen kewang asonsi pini Karbi Lokhimon aron akurusar lokhon ingti hensek pirthe hache arni lo apotsi pini ke Lokhimon aron ke kroi arat an Karbi Anglong Arunachal Pradesh lapen West Karbi Anglong ahawar kedo Lokhimon aron ke kroi atum an pini arni ame thanga duwana long si ingdeng troksi ke pra trok ke chok kuru chingduk arani talon ponlo
Along ritin guru jingduk katalon pona songsi duar bagori angkang lakahini dola maraba purang tokbi arong lokimona doan pi lapen dong jem doan pi alongta aliralon mesen pen talon pon. Sayang dengan pen to da por pai ke thom pen guru portum kang thirmetek bilong. Apitu ada por pai tok sia pora hot rat pen lokimona phan rat abanta chiman derapi por pai tok sira achitema pora hot rat det pen kang thirmetek pi derapi rong isi risoi jang sang pimar salar klim somaratum arnam lokimona phan roar chopon. Kacing hon kan news channel kilang vera rat phan an pini lokhimon adhorom kipaklang abang kurusar lokhoning tihen sek mahang ke thegani amen pen ane tum kadok abe phan stame nilihin pen mate kan news abitung pen ane tum phan ninga klong pen kadam nang pajelo lasinoni likedo lake dak duar bogriang kang pialong jasimet dak lakhahini dolamora bapuram tokbi dak lokhimon duban pilong sini lidolo lasi pini labang so jai mek kideng pon lake lokhimon arat putarong khang nilib ni hang lokhimon arat phang ki kroy tum anke kurusar lokhoni ti hensek amahang ke thegani ningarong pen pini ani talon pon lo lasi lokhimon dhorom lake kurusar lokhoni ti hensek amahang ke theg lake 1946 aninkansi alangli amhang theg lo lasi 1959 ningkan pen ke lokhimon dhorom paklang si lason nang talom bom bang bom si pining an bang ke kurusar lokhon artas tame 76 an nang chok tang lo lasi pini la lokhimon adhorom mate kurusar lokhoni ti hensek mahang ke thek ani ningaron beng ke talon ajai me ka puthak nale tum phanili isi hini class sub waidak pen nang paklang ponji phanoni li upper and pon la lokhimon arat tumbena kuruching do karchopon laso ajai me ka puthak nang tum karbeng long arat phan pachini pon thak ahok lo kardom ini ningkan suri hini ra ingko ra hini sengkan gusik ni phaite trok ani ini kurusar lokhonin ti hensek haro krisi kebra ti kebra trok labangso ni tum karbi yangbong hok pet alangli kurusar lokhon banglo lasi pirthe ka chair ni alangli pirthe ka che pen pinenga sengkanan nilitum bapuram tok bi lokhimon dowan guru kengri nilitum ingdeng trok sikebra trok labangso guru chingdu karcho ketalonani lasi jasemet pinia labangso asaing deng nilitum pinangan apor en pen saing deng teng klempon si nonopor nilitum dak kilun kikan kachipate ason karju ki thak stami nilitum saideng pon laso teng pensi dak nilitum sai klempon lo kado kawe karbiang longorat ki don stami laso teng pen pini guru chingdu karcho ketalonani lasi nilitum dak guru kengri bapuram tok bi lokhimon doan long stami sai jasemen la kuruching du karcho pon along ladak lokhimon doan pi along det luma mate tangte la orla lokhimon doan ki khoi arat atum antame lason si archo pon rep luma kardom labangso guru sa phan ki kroy arat anke kadok awia adwan along anta la sorting pensi karcho pon padu pon lo Lapen arna masai jutet penapi lun kan alutunta bipono. Lepen lun kan alutun along ki hayatuma phan nong itame pajir ponsi anarlo apora hotoran isan ningarong pen jojon ponsi mesen ingthirjer pen ingdeng troksike pratrok kechok aliralon pen pachun pon Dulamara pen Rangsina Bay report Kat News. India Prime Minister Narendra Modi pen kemang pon aknipat piskim kideng ponjia long Bharat angkangar loalong keongdung ari swatma phan warsai keme kitho pithek ponapot Assam State Bijewaya matum pen kacharo. Aknipat Yojana pen ningkan kre troksi pen
ningkan ningkora ECR ta ari swetama phan ningkan plia pharman borengang hoi kapapleng ponjia phan aknipat pus campaign sai kiring ponteka potak Assam State Bijewa ema meipu Sidhanku Angkor Barwa Dun meipu Janjoti Kashyap lapen es Karbi Anglong District Bijewa ema meipu G10 biatum Dipu Town Hall along kidam tang bosik nipai krep warni India Prime Minister Narendra Modi lapen Defense Minister Rajnath Singh atuma phan joropon প্ৰথমে আজি কাৰ্বি আংলং জিলাত অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক দুজনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই সভাত আহি সঁচাকৈ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত উপভোগ কৰিছোঁ বিশেষভাৱে এই কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহখিনিৰ মাজত যি সৰলতা বা মৰম সঁচাকৈ মই আপ্লুত হৈছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আজি পিছলৈ আপোনালোক সকলোৱে জানে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কালি যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে আমাৰ সামৰিক বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে অগ্নিপথ নামৰ এক ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে অগ্নিপথ নামৰ এক ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰিছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যি দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ তথা সামৰিক বাহিনী শক্তিশালী নহয় সেই ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্ব কেতিয়াও আপোনাৰ সুৰক্ষিত নহয় সেই উদ্দেশ্যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসন অধিষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ সামৰিক খণ্ডৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনালোকে জানে এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি মানুহে আজি 17 বছৰ 6 মাহৰ পৰা বা 21 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত এই 4 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ বাবে সামৰিক বাহিনীত যোগদান কৰাৰ বাবে তেওঁ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু লগতে আৰু এই সামৰিক বাহিনীত যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকে যোগদান কৰিব তেওঁলোকক এক বিশেষ উপাধি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব অগ্নিবীৰৰ নামে আৰু তেওঁলোকৰ সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ মাননীও দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ সেৱানিধিও থাকিব আৰু তেওঁলোকে এই 4 বছৰ পিছতো তেওঁলোকে তাৰ পিছৰ পৰা সেৱামূলক তেওঁলোকক প্ৰায় 11 লাখ প্ৰায় 12 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি তেওঁলোকক মাননি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে বহুখিনি আজি ইজৰাইল আজি সমগ্ৰ ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে সামৰিক খণ্ডত তেওঁলোকৰ এক সুকীয়া নাম আছে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থা বহু আগতেই তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হৈ আছিলে আৰু ঠিক সেইদৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোনটো সপোন যে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসন অধিষ্ঠিত কৰিব পুনৰবাৰ তেওঁ সেই ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেইবাবে আমাৰ অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোনটো পদক্ষেপ লগতে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আমাৰ ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াৰ যোনটো সপোন যি আজি অগ্নিপথৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ ফালৰ পৰা অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক বিশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে বিশেষভাৱে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এই অগ্নিপথৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি যি ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেমটো জাগ্ৰত কৰিছে তাৰ বাবে বিশেষভাৱে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়ালৈ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ ধন্যবাদ State Level Police Recruitment Board Pen Sub Inspector Yu Biang Hoi Kapapleng Ponja Long Inglong Asto Akhe Kalipina Tumsi STA Chang Hoya Long Avarsai Katuan Kedam Tang Vosik Nipai Kre Player Ni State Level Police Recruitment Board Pen Sub Inspector UB Assam Police Commander Battalion Lapen Assistant Deputy Controller Anghoi Kapapleng Ponja Phan Nona Kiliji Vosik Nipai Inkora Hinier Ni Satlang Kapitu Ponja Phan Arni Hotpon Long Bodala Soani ki hot pona hut satlang ke top dun long jia tumamen kapiklang pona long inglong aso kalidet akhia tumsi inglong aso atom kilong nang jia warsai kachoyan dun la somen kapaklang pona long ki thek dun long atengke King Suk Sanwal Kumal Nile Sachidatta Bangthai Partha Pratim Barwa lapen Dipriya Boro atom inglong aso kalidet atumsi inglong aso atom kilong nang jia warsai chu MC STH amen pen satlang along tok dun po Tang te latuma phan komat si STH ke hokalo ke pilo Government of Assam atom pen latuma phan kopia kang sai si PJ Tribal akhe do an la sopotak ing samlun ripoma Nilituma perang ke Stefan Teron pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga phan karjua hut Ronghanga sangho pen kapachinia tengke tokjir pen angthek na peklang non ing sai ponpo Chingwai ching sai pen ke klem ponja phan bor I ponpo Bir ta atataya long klang da phi kopia kang sai pi ponji lake mo apor se ethan po
Lakhain korapo nilip MSC constituency ke parlo lang sumepi Lokhimon adowan alongta peni ingdeng troksi ke pratrok ke chok kuru chingduk vosi ka chikloni phai crate trok adapen kuru chingduk aja mek mesen pen katalondon Labangso kuru chingduk amekang niponalong Joy Singh teron pen kachari ponameyalong aluhiaman pen kuru chingduk production lun sepi samika teron pi chetong donsi Lokhimon akayalamo alunjir parjupon Laswalong lang sumepi angkang SGB Babu Teron lang sumepi GB Bura Singnar hini dowan longri lang charya mepu Mozari Teron hini dowan longri risoi jangching ruma me kongchun bang Ram Krishna Singnar lapen bang paro hini sose armu atom cetong dongrinti Samika teron pi nili japrajan sor lasi non nili lon parjupon po lasi chok chilli dan sa media not Lokhimon ikang hon ke jut un e prai un e sining pirthiru re tiki Lokhimon ikang hon Labang salun hello. Soan market hek area son. An cepak lang may bising tamhan. Binya por bang por nang pulo lasi. Ini tama kuru, ini tama nang pulo ajo sayang deng menge dengri. Ini tama kangdang pende aja sayang deng nama pacun tu bising tamhan. Apor ni pilo lasi ini tama so ateng sini tum non malom so pi baji pho prang ini tama so bang so sayang deng menge pekleng man po. Lalu peneng lason tak 16 June sai guru ching do sai karchu ban ge ni tuma sengkan rang tam archu banji lasi pineng am se la so sang deng deng ban aru ki bang ya sengkan aru se ki pathe bunyi phan tam ni tum ka chisik pon dulu la pen la son thak sin ni tum thang pho karchu long am tam ni tum la son lo non thang pho karchu ko son se ki pathe ko son ma la son thak sin 16 June tam ni tum karchu tam pathe pon lo la pen ki bang ji an asengkan tam ni tum as se pathe pon ni la pen ki klem ki dam ni tum chirung chirek pon ni tum kumani long kan si la son Ichuan henten kali ni tum methang hem ben tum chirung chirek pon si la bang so size tam mesen ben pachun pon long lo nala tumla kacirung cerek ke nang tum idon pen puma inut pen Iltum idon ben si tangka harap kicirung malo kasi laso kacirung along sin itum kicu kijun ben da nglok lumahu mate alugi ka chopha sai pen nang lok lahai atangka harap ben sin itum klem dam ilo Pini kuru chingduk ame jastemet ke dopon alam theke kuru chingduk pulote kuru sar Lokhimon ingti hensek amahang ke thek arni katalona phanno kuru sar Lokhimon ingti hensek amahang ke theke kidam tang wosika chiklo ni phai crate truck cresir kepra plikepra truck si anikansi amahang theklo kuru sar Lokhimon ingti hensek asar buramen lake balom ingti hensek lapen asar piamen ke katu rong pharpi amahang ke thek arong lake bapuram tokbi arong dolamara henlo Lokhimon ingti hansek amen kachilong lake cresir kepra plikepra sirkep anikan pensi Lokhimon pu amen chilong no pinya dapen kuru potom kangthir me thek pilo lapen adun thu rara tuma hin penta ingthil jir lapen arona teng pen kangthir ame thek pipon lo lapen kaddu kawya hin pen kuru sar Lokhimon ingti hansek amhang ke thek arni katalon aning kache parong ang thek lun ki lun ke kan lapen Lokhimon ingti hansek alamo hei hui chethan ponno Nilipen Peter Teron report Kat News Pini Karbi Prime from Abirta Bangke Lapansi Kangton Iklong